Ovo je prilog Odeljenja za interkulturalnu prevenciju zavisnosti i promociju zdravlja, FISP. Tema kojom se bavimo je problematika zavisnosti u porodici i situacija dece u njoj. U ovom postu bavit ćemo se sledećim pitanjima. Kako utiče zavisnost roditelja na život deteta? Mogu li roditelji da sakriju, prikriju svoju zavisnost od deteta? Poštovani slušaoci, moje ime je Gordana Nikolić. Pozdravila bih danas gospođu Draganu Dimitrijević, koja će nam pomoći da dođemo do jasnijih odgovora na ova veoma važna pitanja. Dobar dan, gospođo Dimitrijević. Dobar dan, gospođo Nikolić. Zahvaljujem se na pozivu. Možete li nam na početku objasniti šta otežava život detetu kada je roditelj zavisnik? Da, rado. Emocionalno vezanost za roditelje i zavisnost od porodice su veoma važni u ovom kontekstu. Šta to konkretno znači? Uzmimo za primjer zavisnost od alkohola. Dete zavisi od porodice, što je mlađe, to više zavisi od porodice. Naravno. Dete voli svoje roditelje, ali se plaši roditelja koji pije iz raznoraznih razloga. Na primjer, ako je otac pio, često je agresivan. Tako, kada se naljuti mnogo brže nego inače. S druge strane, kada ne pije, on je zaista vrlo brižan i pun ljubavi. Tako je. Onda se pitamo, da li to znači da je takva situacija za jedno dete potpuno nepredvidiva? Da, detetu je posebno teško da se nosi sa ovom situacijom i ovim brzim i nepredvidivim promenama raspoloženja svojih roditelja. Raspoloženje u porodici se često menja. Dete ne može to da razume i ne može da klasifikuje. Jasno. Osim toga, dete osjeća obavezu prema roditeljima. Želi da im bude odan. Uvek. To često dovodi do toga da dete ćuti, da ni sa kim ne razgovara o svojoj situaciji ili o svojim osjećanjima. Osjeća se vrlo usamljeno. Da. Da li onda to konkretno znači i odnosi se na problem zavisnosti od alkohola ili može da se odnosi i na ostale oblike zavisnosti? Prethodno sam napomenula primjer koji se odnosi na zavisnike od alkohola. Ali situacija je vrlo slična i sa drugim zavisnostima, na primjer kada je roditelj zavisnik od kockanja. Da, onda možemo da zaključimo da atmosferu u porodici i raspoloženje to oboji, zar ne? Tačno, barem u velikoj meri. Na primjer, kada dete dođe iz vrtića ili škole, ono ne zna šta da očekuje kod kuće. Upotreba supstanci koji izazivaju zavisnost, kao što su alkohol ili kokain, može uticati na ponašanje na mnoge različite načine. Čak i ako, recimo, neko od roditelja meša različite supstance koje izazivaju zavisnost jednu sa drugom ili sa nekim drugim lekovima, to može imati nepredvidive posledice. Teška situacija u svakom slučaju. Recite nam, molim vas, da li onda to znači da u porodici promjena raspoloženja igra značajnu ulogu? Da, tačno. Promjena raspoloženja je također često povezana sa zavisnošću. Roditelj koji je zavisnik od kockanja može u dobrom raspoloženju da napusti kuću i da ode u kockarnicu. Tada možda otac ili majka tamo izgubi skoro čitav novac koji im je potreban porodici, znači za mjesec dana. Strašno. On ili ona u potpunom drugačijem raspoloženju dolazi kući, vraća se kući i, na primjer, može da bude vrlo agresivan ili samoubilački nastrojen čak. Užasno. Dete nikada ne zna šta da očekuje. Ova trajna napetost je zaista veoma stresna. Da. A šta mislite? Šta mislite o tome da li može zavisnik da sakrije nekako tu svoju zavisnost ili makar da prikrije posljedice koje nastaju od zavisnosti? Ne, što nije nije to realno. Mnogi roditelji se tome nadaju, ali stvarnost je zaista potpuno drugačija. Iako je dobra namera da se dete poštedi patnje i briga, to nažalost neće uspjeti, neće proći. Iako pokušavaju. Tako je. Čak i mala deca primećuju da nešto nije u redu. Osjećaju napetu atmosferu kod kuće. Oni možda ne razumeju pravilno situaciju, ali vrlo pate zbog toga. Kažete vrlo pate zbog toga. Da li biste mogli malo da nam detaljnije obrazložite, da opišete tu patnju? Na primjer, mala deca dobro poznaju svoju situaciju u svojoj porodici. Dakle, deca ne upoređuju svoj život sa životom u drugim porodicama. Za malu decu to znači da je način života u njihovoj porodici
normalan, jer ništa drugo ne znaju. Jasno. Na primjer, ako dete postavi pitanje o domaćem zadatku, a njegov otac zavisnik odgovori ljutito, to je normalno za dete. Ako majka detetu kaže ostavi oca na miru, to je takođe normalno za dete. Strah da bi otac mogao agresivno da reaguje je prevelik, a to je takođe normalno. Dete može da se pita šta radim pogrešno. Počinje da sumnja u sebe, da se osjeća krivim, čak i sebe da krivi za celokupnu tu situaciju. Naprimjer, ono može da pomisli, Bože, da sam samo bio poslušniji. Možda bi situacija bila bolja u kući. U našem primjeru je jasno, dete nije krivo. Ni za očevu zavisnost, kao ni za njegove izlive besa. Tako je, to je jasno. Ali onda iz cele ove situacije što ste nam opisali znači da će dete biti preopterećeno ovom situacijom. Osjećat će se bespomoćno, nemoćno da je reši. Pretpostavimo, što je istina, da ono ne može da reši ovu situaciju, je li tako? I ne može pravilno da je razume, niti da je klasifikuje. Da, tačno. A moram napomenuti da to važi i za nešto stariju decu. Ona često, znači deca vrlo često preuzimaju poslove za odrasle. A to uključuje, na primjer, brigu o braći i sestrama. Često to radi. Također se dešava da roditelj koji nije zavisnik, u našem primjeru majka, koristi dete da prati korišćenje supstancije od strane oca. Špijunira. Ili ako je, na primjer, otac zavisnik od kocke, da ga dete prati da se on ne bi kockao. Pa da li se onda u toj situaciji ta deca osjećaju usamljeno? Osjećat će se usamljeno i u porodici, a verovatno i van nje. Da, i tim pre što većinu vremena ne može ni sa kim da razgovara o svojoj situaciji. Dete se drži roditelja, a zbog odanosti prema njima nikome ništa ne govori. Ne želi da se pojavi kao izdajnik. O problemu zavisnosti i njegovim posljedicama se ne govori niti u porodici, niti van nje. Dete ne dovodi prijatelje kući jer ga je sramota, ali zato što niko ne sme ništa da primeti. Da, to je zaista jedna veoma teška situacija za dete. Da, situacija je izuzetno teška za dete, a kada pomislimo da deca često tako žive dugi niz godina, teško je zamisliti koliko je to loše. Tako je. Gospođo Dimitrijević, mnogo vam hvala na ovim interesantnim informacijama koje bi trebalo da nas sve upute, da nas podstaknu na razmišljanje. Molim, uživala sam u našem razgovoru, gospođo Nikolić. Hvala. Hvala vama. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Ovaj prilog je nastao u saradnji sa FISP-a, Odeljenjem za interkulturalnu prevenciju zavisnosti i promociju zdravlja.